Sering tinggi tak ngusir Laila. Gak pengecok. Menggagah kelambi sekanak-kanak kamu peret. Menompehen, muy mambunacan dong ambu. Kembak dinarak dikira ngegel si kecimonan. Toa, ilaha illallah. Kebelik boit tersangir dini dan. Milu ngecok. Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah bini maupun jamaah laki, dane al-mukarramun wal muhtaramun, hafizahullah. Dane Bapak Pemulu, Bapak Kados, sobat yang hormati, terlebih yang cintai, dan para hadirin sahadir li malam semakin aniki, sahabat yang hormati, pada majelis zikir sahabat yang hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah dalam kesempatan niki tiang pelung sami dawat sila ngiring berhadiah fatih tipak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadangan hadiah tiang pelung sami aru kican bantuan syafaat di akhirat. Al-Fatihah. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi an yaminiha wa shimaliha wa barriha wa bariha aina ma kanu syai'un lillah lamul fatihah. Amin. Mudah-mudahan tiang pelung sami terpelihara insyaallah taala langle rubrum dunia rubrum akhirat. Fitnah dunia, fitnah akhirat. Serta tiang pelung sami mudah-mudahan kecan sehat walafiat insyaallah taala, panjang umur, tetap iman Islam tauhid ma'rifat, kecan rezeki halal malik barakah. Al-Fatihah. Kari sekali ojok almarhum Katuan Haji Yunus. Mudah-mudahan waktu tagadengan umur insyaallah taala dalam keadaan husnul khatimah atau dalam bantal iman Islam tauhid ma'rifat, serta mudah-mudahan kita insyaallah taala kubur jadi taman-taman surga dan entan man mencondok atau badai dalam akhirat. Al-Fatihah. Fatihah terakhir khusus juk ina ama atau mabi binin tiang pelung sami sasampun ninggal maupun meninggal. Sasampun ninggal mudah-mudahan kecanta sholat insyaallah taala dalam kubur senentan mana atau mencondok di dalam akhirat. Sama sehirup mudah-mudahan kecan panjang umur insyaallah taala, tetap iman Islam tauhid ma'rifat. Al-Fatihah. Kari sekali khusus Al-Mukarram Al-Marhumah Tanggul Fadil Tahir. Mudah-mudahan santos tiang pelung sami li tawasolah
panentan man mencondok det alam akhirat. Dan selaku-laku gurut sawah tot nonga atau tot ngiring ngaji tiang kulung usami maupun sandiwa ngiring ngaji. Mudah-mudahan sekian panjang umur pimpin dunia akhirat yang kulung usami. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin sahabat yang hormati, alhamdulillah wa syukurillah tiang pulung usami kican mencondok atau badait le harapan tiang pulung usami majelis zikri. Mudah-mudahan sabodoi manfaat atau mudah-mudahan sabodoi kena tiang pulung usami hadir jalan tiak sambung silaturahim tiang pulung usami. Lantaran tiang pulung usami ditidik girang sambung silaturahim. Apa telagi tegirang salibo ya uang mutuh telang waran. Dia tahu sale ingat yang perlu usami. Padahal sai sagirang sambung silaturahim yang perlu usami tekican asya Allah Ta'ala panjang umur murah rezeki yang perlu usami. Mula muloi kacat kenal laloi kacat bersahabat. Muande takican masalah nanti melek ngenam semal tamu. Sekarang kelebihan tak sambung silaturah, lamu girang putusan silaturahim tiang pulung usami, mau wasalani mau wasalahullah, mang kata'ani mang kata'ahullah. Lamu girang tiang pulung usami putusan silaturahim, tiang pulung usami terputus si Allah Ta'ala malik sai sakancat salituna sai sakancat salik kangen tiang pulung usami insyaallah ditebadait lemak le akhirat tiang pulung usami. Sedangkan dosen tiang pulung usami sampun tamaapan si Allah Ta'ala wi dalam rebara kenuh tamaapan dosa bande li jeluri rayes nu tamaapan run dosa. Tebim pahala sa Allah Ta'ala. Tebim pengampunan sa Allah Ta'ala. Ridhan Allah Ta'ala. Tebim sa Allah Ta'ala. Kelema hari raya no. Rahmat tebim sa Allah Ta'ala. Selapun maka 4 tebim sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kelema hari raya tiang pulung usami. Dinarak tadean. Angka makin tiang pulung usami dalam keadaan sehat. Awak baru. Tenaga baru, hati baru, nyawa baru, akal baru tiang pulung usami. Sak bersih atau sak mones langan lido. Mudah-mudahan tiang pulung usami santi arak dosa mones sama sekali insyaallah. Memanik Allah Ta'ala wi kelema hari raya. Isyhadu ya malaikati. Kadim saksian ron panjak kaku manik Allah Ta'ala. Malaikat coba telek, coba periksa ron panjak kaku li masjid. Periksa ron panjak kaku li santren. Periksa ron panjak kaku bilang lendang, bilang numpuk sapa disembah. Atau sasugul hari raya manik Allah Ta'ala. Inni qad ja'altu sawabahum dinarak paut dinarak lain yak sekak balas panjakak. Ya bing panjakak manik Allah Ta'ala terkecuali agbin pahala
Entan sak lelah bakakeng-kakengan puasa maneka Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Waridai malaikat ben redeng kaku maneka Allah Ta'ala. Wa maghfirati malaikat ben pengampuna. Si aku maneka Allah Ta'ala wa rahmati malik akben rahmat. Najari 4 macam sak kicanam sak tebing si Allah Ta'ala dalam jeluari raya no doa. Mula memuah kican rahmat Allah Ta'ala. Kican pengampunan Allah Ta'ala la yu'adzibahu abadan. Dinarak seksa ya dait lamut tamu kubur tiang pelung sami alhamdulillah. Mudah-mudahan Kak Tuan Yunus dinarak yang dait penyakit di dalam kubur lantaran Nabi ta maafan insyaallah Ta'ala. Jadi senang dah hangka silap mukayun marantai ketua anu silap mati ta. Kadang mola. Rendara anu dait. Mudah-mudahan sa mati dalam husnul khatimah, mati hingga serabara, mati hingga sedekah, atau mati hingga haji. Insyaallah dinarak lain balasan terkecuali ridhen nenek pengampunan nenek mudah-mudahan setampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lantaran kelakuan tiang pelunggu sami sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ada 2 kelakuan tiang. Bahasan Ibrahim bahasanya ahwalul abdi isnani. Kelakuan panjakaku, kelakuan manusia ada 2. Bisa 2. Pertama syaqiyun wa sa'idun. Pertama senang, kedua susah. Ia kelakuan tiang pelung sami. Apakah manusia sedulur masyrik atau le maghrib? Ada 2 kelakuan. Tiang pelung sami sele Lombok masih ada 2 kelakuan. Senang, susah. Mai, mangat. Ia doang kelakuan tiang pelung sami. Dinarak kelakuan dengan lain menurut pada hakikat. Syaqiyun wa sa'idun. Arak kalian senang, arak kalian susah. Tandan manusia senang dunia, malik senang di dalam kubur. Pertama-tama bahasanya Ibrahim bin Adham linul qalbi. Aten manusia seno solah kana'ah. Apa kana'ah? Cukup si barang wahara. Deng tiang pelunggu sami ditinik cukup. Wata kalau ang kanduk malik kan prepot sebini ansien dahun. Wata kalau aman manis sambal leusi. Ditini cukup tiang pelung sami arak bisa prepot dengar. Malaikat bermiti. Nama ke lamun manusia seno cukup si barang wahara. Nano tanden manusia seno aten mara entang kebal aten. Misal karet, misal ban. Memtokolan ban leper. Memangkat tongkelam taek. Nah jari semenulah atin manusia seno sawah bersifat cukup si barang wahara. Tiang pelung sami deh tidak cukup. Nani jak muka pihak Bali jak bau sabung endek saan lalu. Bedoyen Bali milit pesolahan malik. Nah karingan ni ndek man. Angkat lamun di bis kepe ngam ini jari balet tiang pelung sami. Lamun bis kepe alhamdulillah jari anu. Lamun masih selama masih boleh kembali. Nano tanden manusia seno senang li bangun dunia, senang li dalam kubur.
Najari apa kena kubur. Kena kubur tiang pulunggu sami coba cingat diri ya. Periksa diri ya. Lama tak cingak kubur satu le bawa Jepun juli kadang-kadang ini jadi rabuk Jepun apa. Tiang pulunggu sami. Coba periksa diri ya. Pandur ila nafsi kasum mantakili lil alamil ulwi summa sufli. Bahasa ulama usul. Pandur coba telek periksa diri, pikir diri. Kedek pikir dengan aja. Lamun dengan aja seliwah jauh pikir. Coba sarak li diri yang pikir. Nawam sa pikir diri. Nani tercerita atain kubur li dunia ara. Nah jari kubur tiang pulunggu sami mbi jari kubur. Kubur tiang pulunggu sami li dadi kita rapat gati tahu ah. Li dadi kita kubur. Coba periksa ate. Berembi ke romitan. Berembi ke galangan hati yo kurang kubur. Lamun romit lalu ate amja mikir baik. Mili sili. Mili gedak. Mili anu loi bau bega. Nah iya kerumit tiang pelunggu sami atet. Insya Allah li dalam kubur. Menu sekerumit lihat dait li dalam kubur tiang pelunggu sami. Lantaran hakikat kubur dunia seno adalah hati atau kubur tiang pelunggu sami. Niki tok pikir ruwet berembi. Li dalam matin tiang. Nala menggalang bagus si dapat aja. Insya Allah iya ketenangan kubur. Nah iya ketemanikan si Rasulullah. Kerang-kerang ca endang mati bahasa. Lantaran laik Rasulullah. Sekali waktu wan sogul berjamaah. Demenja sogul berjamaah Rasulullah. Fa iza tahaddasu wa tadhaku. Tiba-tiba jawaza sogul Rasulullah lumbar jong masjid. Mondait manusia kan saling cerita. Bengkikik bengkaka. Bersebur bereo. Punya dengan bodah. Manik Rasulullah. Kala manik Rasulullah. Coba lamum sak mentiyun tam kikik kakak. Tazakirul maut. Badik. Coba ingat-ingat kembik jok mati manik Rasulullah. Coba ingat mati. Lantaran Nabi aku temanikan si Rasulullah jaga ingat mati tiang pelunggu sami. Tazkirul maut yumahhisaz zunub. Lintang saengat mati. Insya Allah iya jalan nak takurangi. Iya jalan nak semones dosen tiang pelunggu ingat mati. Napa kelebihan tiang pelunggu sami ingat mati? Ukrim bisalah sati asya'a. Lamut ingat mati tiang pelunggu sami. Tebe telu macam kekeramatan, telu macam kemuliaan si Allah subhanahu. Nambir kemuliaan, kekeramatan setebe si Allah ta'ala. Pertama ta'jilut taubah. Arut bekerisi, arut tadahan diri, arut tat istidadal maut siapa tat sangut lamun ingat mati. Andai tak abad berjamaah, ini segiran berjamaah. Andai tak abad zikir, ini tak zikir. Andai tak kuat sili, kadang-kadang kurang silin. Lantaran kembi, ingat tat mati. Lantaran lawang mati hirup. Lamun tuh hirup, insya Allah mati itu. Di nara lain mati, lamun tuh hirup.
Nah, iya kata suruh, coba ingat-ingat mati, Mas. Nah, jadi kemuliaan satu kica dari Allah Ta'ala, ta'jilut taubah. Arut yang perlu usami tobat. Ini barang sendiri gawe, coba. Gawe dan amalan. Ande tak abad zikir, ini girang zikir. Ande tak girang bersiak, ini kurang penyiat. Ingat tak mati yang perlu usami. Lamun dia ingat mati. Kamu doang paling anu. Tuh. Parang di kawaan. Tipe anu kepak dadi. Lantaran kami lupa anjuk mati. Lamun tegat mati, astagfirullah. Maaf. Ini sama. Nano tabi sa Allah Ta'ala. Mo lamun tiang pulungu sabi girang tobat. Tuna sampun juk Allah Ta'ala. Manis taghafara manik Rasulullah. Sai kerang kayun tuna sampun juk Allah Ta'ala. Yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Lo naku bem rezeki bi jala sedih paut jala ka bem rezeki manik Allah Ta'ala. Lagu tiang perlu sami milih rezeki apa tobat. Jawab kita tengah malam tok mentangi. Astagfirullah. Ampun, nenek kaji ampun. Jam 3, jam 2 mentangi tiang perlu sami, jam siwak mesari, jam 2 mentangi. Tunas ampun, astagfirullah. Apa lagi sobon lek penyermina mana-mana ngarak kebeli terlebih simsa ingat tat salah. Sisa ingat tat berdosa jokoli jok Allah Ta'ala. InsyaAllah ambu-ambu neraka nanti memang. Melek mampu atau neraka. Dan tebing insyaAllah Ta'ala. Marak terlebih kebeli sobon penyermina. Saya ingat tak salah. Saya ingat tak sebuah berdosa jok Allah Ta'ala. InsyaAllah dia buat tebing-tebing ampun melek. Tak dia betul neraka. Terpesut Allah Ta'ala tempat juga tu nanti kan. Lalu tiang puluh sami ingat diri salah tiang puluh sami. Dan tebing jauh neraka Allah Ta'ala. Tahun 10. Fasiqal ladzina taqaw rabbahum. Nah lemak ke sekali atau dalam semakin aliki yang cingat tandangan ya tamu surga. Coba cingat keruan musat rirayu berembiru. Berdoyon-doyon. Bersap-resap jamaah bini. Bersap-resap jamaah laki. Berdelok-delok sekangat lumbar jamaah masjid. Nah ini contoh dengan surga ini. Ini contoh dengan jok surga. Musa lumbar jok hari raya. Hatta idza ja'u apabila datang tu lawang surga dinarak wa bukaan. Wa bukaan diri lawang surga terus tercingat peling buka diri Dinarak terbukaan sedang lantaran wa tutup anggota sapi itu. Pertama, dijaga ibu naik, dijaga penentangan, dijaga penengahat, malik dijaga cokor sak lumbar, boyi kecimo. Lagu ni membosi kecimo jenda jalan tisi. Lamu tak ngaji oleh ngaira anja la ilaha illallah. Oh, jadi wan ngundiin wan tu. Narak cerita tentang bidadari ya nyongko. Sekarang tuduk nyeri nak ente ketua si bidadari. Dan tahunan manu kamu tu. Apa? Tekan tua nyongko. Karek seminggu watak 1000 bebek. Wasak 1000 sampai arak dengan nyongko. Dinarak melindo. Padahal solahan ni kadang-kadang
Det sabun siwa no, ding kamu di bahasa lerua. Iya bersiwa soal saling anan. Kan ten nek bekade. Nah anu segirang ngetian pulung sami tamu tamu neraka. Mengkerantik mensarat celoka atau kecil mai tersebeh tiana kan. Ya kapamin azikir kan Allah. La ilaha illallah. La astagfirullah. Ampu taker kepanas sebieun aja wah. Lagu ni ngenggo kanjeng Nabi ni umuri to boy tenun halung. Be na suruh beta apa di betek rokok to ni kena pakulina. Tipa nyala. Ndon kembik nanti kena silaki ya. Dili sabun kan. Sini ini selalu ukaling saku betul. Dengan kau kenarak view ni. Dan kau anda hadir. Namu demem datang tu lawang syurga. Salamun alaikum basur malaikat ridwan. Selamat datang semeton. Selamat datang anak. Selamat datang Ari. Ulil malaikat. Fadakhuluha khalidun. Aneh lamu muhatama atau jok surga itu ya. Endot-endot betati engkah sogol-sogol ulil tekan. Uang periksa ruang tu. Ruang surga, ruang bidadari. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Mulai datang tu surga. Taek malaikat tujuk aras. Yang kembi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang tadidi, yang telaguan. Bacaan tasbih. Isim tadidi si malaikat. Mu'amun doang angkat suara atau angkat lagu malaikat. Sedangkan merampok doang daun surga di dalam jannatul muttaqin di dalam surga. Jangan kempalang sempisan dengan sinima. Apa lagi suara malaikat. Dan tibur terdidi. Doang si titik sendora berhenti kiri-kiri. Berhenti kesenang. Apa lagi barang-barang seperti ini yang mau datang titik sendora. Bulu bertemu bulu. Ingat tak salah. Kulit bertemu kulit. Ingat masa lalu sana. Wah senang. Apa lagi era malaikat tiada berhenti. Merak gong Nabi Daud sendiri boleh gong lebih dunia. Isim terdiri terpantokan. Angkat lawang girang. Gue jadi mama. Wadah gong Nabi Daud. Nah niki lagu dengar sandik girang nguye. Li bangun doni. Doni coba bonarak. Sak boya-boya mencoba tahan dulu. Lantaran kasa jangki yang tantan yang pelunggu sami pejogang. Muserin tegi tak muserin laila. Ya pengecok. Menggagah kelambi sekanak-kanak kamu peret. Menompehen moi mambunacan dong ambu. Kembakan dinarak dikira ngegel si kecimonan. Toa. La ilallah. Kebelik boit tersangir dini dan. Milu ngecok. Allah, main di tabek pemerintah. Lamun jekan sogol kecimon cilokak bagian lagu sulit ngaji li rambut petuk. Harap isi tu datang Bali isi ya. Berembi jaket telu barungan lawan kecimo.
Lain go ngan selimuri. Angka motor jaga anu antri sin teng teh nanti. Dito lampa. Berumbi ngedel sejalan-jalan. Isu datang balik. Ya Allah. Apa lagi jelu minggu. Masya Allah. Biru anu atuh. Nah nikilah ruang kelebihan tiang Polonggo Sami saya ingat mah mudah-mudahan terjadi insyaallah taala ingat-ingat mati. Arak